navukiye mu karere ka Rubavu, ngira amahirwe Imana irandinda, naciye mu buzima bwa jenoside, famille yanjye ipfa muri jenoside, nge ndasigara ndarokoka, ariko nyuma yo kurokoka kwanje habaye ikintu cyo kwanga Imana. Noneho mu buzima nabayemo bwari ubuzima bwo kugira ibyonwa kuva 1988 kuzamuka 9 kuzamuka 2 ari imyaka nabayeho myinshi ndi rasta. Natunze direde zigeze ku mugongo, abantu b'igisenyi barabizi, abantu b'Irubavu baranze. Ariko ava yuko nkura na Kristo, ubuzima nabayemo bwari ubuzima budafite Imana, bwari ubuzima buri mu gahinda n'umubabaro. Ngira ngo abantu babarescape murabizi, abantu bahuye n'iki kigeragezo murabizi. Hari igihe umuntu no habaho nta wundi muntu afite yabwira, nta wundi muntu afite wamwitaho, nuko twakuze. Hari ibintu bituvuna kuko tudafite Kristo. Navunikaga nk'urumogi kugira ngo sinzire, navunikaga nkwa John kugira ngo sinzire, ariko umunsi naciye Yesu nk'umwami n'umukiza, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Nahoraga ndi gucoma, nahoraga ngura sangrene, ariko nta munezero. Narakundanye n'abakobwa yewe, ariko nta cyiza na kimwe nigeze